Nibyo ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza, bahaye ikaze kuri tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse muri studio tugiye kubigizaho amakuru akomeye cyane kandi agezweho ku mirongo imbere ku rugamba, hamwe nanjye Bosco in region info. Amakuru aravuga ko ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwabaye uyu munsi wa none, ndetse no mu minsi igera kuri 3 ishize, hari kugaragaramo intwaro zikomeye cyane, yaba ku ruhande rw'abarwanyi umutwe witwaje ingona 23 ndetse no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahombi hakaba ari kumvikana intwaro zidasanzwe. Mu gihe muri amakuru tuza kugaruka ku byavuzwe mu by'ukuri n'uwitwa ku byavuzwe mu bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu nguyu mu by'ukuri akaba amaze gushyira hanze ubutumwa, mu by'ukuri bakaba bamwita Chris Smith. Uyu nguyu rero hari ibyo amaze gutangaza cyangwa se hari ibyo amaze kuvuga. Uyu nguyu akaba mu by'ukuri avuga ati kugeza uyu munsi barwanya umutwe witwaje ingona 23 bafite ibyo bari kubeshya ndetse n'amahanga. Uyu yashingiye ku kirero, yavuze ko umutwe mu by'ukuri ugizwe n'abanyarwanda bose bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ubarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi nka FDLR. Uyu mutwe ukaba ari ikibazo ku Rwanda ndetse rukerekana ko aricyo kibazo cyari gituma intambara ikomeza. Mu by'ukuri ngo aho uyu mutwe wahoze uri hari abo muri M23 ndetse bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda, ngo bityo icyo kibazo cyakabaye gikemurwa ndetse bagakurikiranwa mu by'ukuri aho ngaho bari ahubwo bakakurwa ibibazo bikabona gukemuka. Uyu nguyu akaba ari perezida w'akanama gato kubanye n'amahanga k'umuryango w'abadepite ku ruhande rwa Afurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari we rero umaze kuvuga aya magambo, turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Ntabwo ari byo byonyine gusa ngo ufitiye, mu by'ukuri turaza no kugaruka mu yandi makuru, aho mu nama ya 39 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Daniel Chapo yemeje ubufatanye bukomeye hagati ya Mozambique ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande rw'inama ya 39 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, perezida wa Mozambique Daniel Chapo yatangaje ko ibihugu byombi bikomeje ubufatanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'inama na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi, Daniel Chapo yagaragaje ko ibiganiro byibanze ku mutekano w'akarere, ingufu, ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika ndetse no guhuza ubukungu mu rwego rw'umugambi mu by'ukuri uhari wo mu 2063 wo kugeza Afurika ku mahoro n'umutekano ndetse n'izindi zigenda zishingiraho. Ibi Daniel Chapo wa Mozambique abivuze mu gihe perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa nawe yavuze ko ikibazo cy'abarwanyi 23 kitagomba kwihanganirwa, ndetse avuga anihanangiriza asaba ko kugeza uyu munsi biri kugenda bivugwa ko abarwanyi 23 bakomeje imirwano byakwigwaho, kuko ngo bakomeje kugaragaza imyitwarire itari myiza. Ibi byose rero turaza kubihuza n'andi makuru agiye atandukanye agaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu ngubu tuvugana amakuru akomeje kugenda amenyekana, avuga ko bimwe mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje kugaragaramo imirwano, ndetse umwe mu banyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko intwaro zo ku ruhande rw'u Rwanda ziri kwifashishwa n'uruhande rw'umutwe wa 23 mu kurasa ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ibice bigiye bitandukanye bya Bukavu, Minova, plutôt ibice bya Kavumo ndetse ahanga muri Prena Ruzizi mu kibaya hakomeje kugenda humvikana imirwano. Hose rero akaba ari kwifashishwa hari kuba urugamba cyangwa se ari kubera imirwano ikomeye cyane. Mu by'ukuri imirwano ikomeye cyane iri kumvikana hano muri ibi bice. Iyo mirwano rero ikaba yakomeje kugenda itera inkeke, abenshi bavuga bati ibintu bishaka kuba byahindukanye, yaboneka habaye kwitonda cyane, kuko iyi mirwano niramuka ikomeje cyangwa se urugamba niramuka bibaye ngombwa ko ruza gukomeza, biraza gufata indi ntera kurusha uko ibintu byari bimeze, cyangwa se biraza kurushaho kuba bibi ugereranyije n'uko byari bimeze mu minsi ishize. Ati imirwano yo iraza gusiga ibara rikomeye cyane, cyangwa se iraza gusiga abihungabanye ku buryo budasanzwe. Wazalendo, FARDC, FDNB bose bari ku rugamba, barimo barahangana, bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yo 23 Red Tabara, Gumino ndetse n'abitwa Twirwaneho ahanga muri Kivu y'Amajyepfo bivugwa ko mu by'ukuri nabo bakomeje uburyo bwose bushoboka mu by'ukuri kugira ngo
babashe kubona intsinzi. Urumva ko ni uguhangana gukomeye cyane, cyangwa se ni imirwano nita idasanzwe, ni imirwano nita ko idasanzwe. Ingabo z'abafaransa zamaze kuhagera hano muri Kisangani, ngira ngo mwabyiyumviye, cyangwa se ni amakuru yagiye agera kuri benshi mubasha kudukurikira, babasha gukurikirana. Mu by'ukuri ibi bibera hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngira ngo mwagiye mubyumva ko ingabo z'Ubufaransa zahageze. Ingabo z'Ubufaransa zihageze n'ibikoresho ziza zisanga mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo murabizi ko nabo baherutse kohereza abarimo abacancuro ba Eric Denis Prince. Aba nabo babashije kuhagera mu by'ukuri barimo bafatikanya, cyangwa se barimo bakorana n'uruhande mu by'ukuri rwa Kinshasa, mu rwego rwo gushaka intsinzi ndetse no kugera ku cyo bifuza, ari cyo gutsinsura abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23. Intwaro zirimo drone rero, zirimo ibifaru bikomeye cyane biri kugaragara muri iyi ntambara, ibyongera kwerekana ndetse no kugaragaza ishusho cyangwa se isura kugeza uyu munsi ibintu bigezeho. Nago amazi akiri yandi, cyangwa se ibintu byamaze gukarangira. Mu minsi yashize murabizi ko hari uduce tugera kuri 6 twafashwe n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi muri bimwe mu bice byo mu Minembwe havuzwe imirwano, cyangwa se havuzwe umuriro ukomeye cyane. Ngira ngo video turaza kuzishyira muri group yacu WhatsApp zigaragaza mu by'ukuri amasaso yagiye yumvikana mu duce tumwe na tumwe twaje kugaragaramo imirwano, cyangwa se twaje kumvikanamo urugamba rukomeye cyane. Ubwo biraza kuduha ishusho, cyangwa se mu by'ukuri biraza kuduha isura igaragaza ko ubu ngubu kilometero eshanu rwose mu by'ukuri zaje kumvikanamo, cyangwa se zaje kugaragaramo icyitwa umuriro werekeza Minembwe centre. Havuzwe mu by'ukuri ikintu bita urugamba rukomeye cyane, cyangwa se umuriro udasanzwe. Ibyo byose bigaragaza ko uduce turimo rwitsa nkuku, Mikenke, Gakangara, Irundu, Karingi, utu duce twose ugana bita za Rugabisha, utu uduce mu by'ukuri kugeza uyu munsi bitoroshye. Bidegu, Gahwera, Ruhemba, Kwirumba, Gitasha, Mucokwa, Nayoberwa, utwo duce twose ariko mu by'ukuri harimo twinshi twamaze kubohorwa, cyangwa se twamaze gufatwa n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi bafite kugeza uyu munsi tubarwa ko twamaze kwamburwa abarwanyi b'utwe twaje 23. Byanabaye intsinzi ndetse byongera morale ku ruhande rwa FARDC. Kugeza uyu munsi bivuga ko ubu bafite icyizere cy'uko ibice birimo nka Kamanyora bigomba kwigarurirwa. Kamanyora ibice bigomba gufatwa, si Kamanyora gusa, kugera n'ahandi Nyangezi, kugera mu mujyi wa Bukavu. Kuko urugamba nanone ku rundi ruhande tuvuye ku cyerekezo cya Minembwe, urugamba rurimo rurekeza kwifatwa mu by'ukuri ry'utu duce turimo Kamanyora, kwifatwa kwirukanwa kwa 23 mu birindiro bya Nyangezi bishyira icyizere ndetse n'amahirwe nanone kuri FARDC mu kugira ngo bagere ku ntsinzi ahitwa mu mujyi mu by'ukuri wa Bukavu. Ibyo byose rero bigaragaza uburyo ki urugamba rupanze, ndetse n'uburyo ki urugamba rukomeje kugenda ruhinduka, bikakubitira no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugenda zitangaza. Yongera ngo maze kukubwira dutangira bigarutseho gato, ariko reka nabyo mbikubwireho uko uyu nguyu bita Chris Smith yavuze. Uyu nguyu ni perezida wa kanama kubanye n'amahanga ka Afurika, ishami rya Afurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ati ikibazo gihari kugeza uyu munsi u Rwanda ruvuga ko rufite ikibazo cya FDLR, ariko aho izo nyishyamba zari ziri mu by'ukuri hari M23. Ati se biraza kugenda bite kugira ngo ikibazo gikemuke? Akavuga ati rero hakwiye mu by'ukuri ingamba zihutirwa cyane kugira ngo haboneke igisubizo kuri ibibazo mu by'ukuri bibashe kuba byakemuka. Ni iki rero M23 iza gusubiza kuri iki kibazo? Ni cy'u Rwanda ruza gusubiza ku byavuzwe na Chris Smith hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibi bikomeza kugenda binatangazwa n'abadiplomate bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri inshuro bashyigikiye cyane, cyangwa se bari inyuma mu by'ukuri ku mugongo
wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri bashyigikiye Kinshasa muri uyu murongo. Bashyigikiye Kinshasa muri uyu murongo. Dukomeza kandi nanone mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana kugeza kuri ubu ngubu, biravuga ko aho bita Romera abaturage baramagana isahurwa ririmo rirakorwa, harimo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi mu gace ka Romera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abaturage ngo barashinja abayobozi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zishyuwe n'ingabo z'u Rwanda gutegura ndetse no gukurikirana igikorwa cyo kohereza ku bwinshi mucanga urimo amabuye y'agaciro bawuvana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butungura kandi butagira akamaro abaturage baho. Nk'uko ubuhamya bwatanzwe n'ababivuga, harimo video yerekana ubwato buri i Romera, buvuga ko ubwo bwato n'amato arenga 50 ajya ahagera kenshi aje gupakira uwo mucanga uvanwa acukurwa mu y'agaciro. Icyo gikorwa rero ngo bivuga ko gikomeza gukorwa amanywa n'ijoro, nubwo mbere hari hatangajwe ko guhagarara kw'amato aho ahantu byabujijwe n'ubuyobozi bw'umutwe w'inyeshyamba, ariko ngo ibi bikorwa byarongeye birakorwa. Abatanze ubuhamya bavuga ko ubwo bucukuzi nta nyungu bugira abaturage. Umwe muri bo yagize ati imiryango iri kwicwa n'inzara mu gihe ubucukuzi bukomeje nta guhagarara. Banagaragaza ko hari ubutaka bw'ubuhinzi, amazu ndetse n'andi masoko y'imibereho byangiritse cyangwa byambuwe abaturage kubera icyo gikorwa. Ibihugu byongeye kuzamura impaka ku bijyanye no kohereza mu buryo butemeye amabuye y'agaciro mu Rwanda. Igihugu leta ya Kinshasa isanzwe ishinja gushyigikira umutwe wa M23 ndetse no kugira uruhare mu miyoborere y'ikorwa n'iyoherezwa ry'amabuye ava mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba. Aya makuru rero nta yandi ni amakuru M23 yitiraga ivuga ko ngo yaba kabisa. Rero ngo rwose yaje kugira iki, yaje gutera intambwe ngo ifata aka gace. Hanyuma ngo mu gutera intambwe muri urwo rugendo M23 igerageza gufata ako gace, ngo ni nabwo ngo yaba yahitanyemo umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akabigasekwa nk'akweza rero ndagira ngo nkire ukuri kuri amakuru ati nta musirikare n'umwe wo muri FARDC wiciwe ahitwa Puezero, kandi nta mirwano yahabereye kuri wa gatandatu ndetse no kuwa gatanu. Ubwo bari kuvuga ku munsi w'ejo, ngira ngo murabiswe uyu munsi turi ku cyumweru, turi tariki 15 cyangwa kuwa 4 w'icyumweru gishize, niko umusirikare wo muri ako gace yabitangaje. Ati ifoto iri gukwirakwizwa hagaragaramo mu by'ukuri uwo bita Colonel Papi Mozebo, uyu koko yitabye Imana. Ati ariko ntabwo yitabye Imana muri ibyo bitero M23 iri kwiyitira ko yakoze bitigeze binabaho byo ku itariki mu by'ukuri byo ku itariki 14 ndetse na 13 byo kuwa gatandatu no kuwa gatanu, ngo byaba bivugwaho bita Puezero. Uyu ni nyakwigendera yahoze ayobora ingabo ku murongo waho bita Kibumba muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse yaje kwitaba Imana kuye ku rugamba ubwo byari ku cyumweru, byari ku itariki 26 mu kwezi kwa mbere 2025. ngira ngo niba mwumva Kibumba murumva ko turimo turasohoka mu mujyi wa Goma. Aha n'ubundi FARDC ndetse n'abarimo Wazalendo nibwo bari bakomeje urugendo rwo gusohoka mu mujyi wa Goma. Ahanga rero hari ibitero byari birimo 23 twirwana ritabara FNL, ndetse uruhande rwa leta rukavuga ko byari binashyikiwe n'ingabo z'u Rwanda byo kwigarura ndetse no kwinjira mu mujyi wa Goma, byakozwe na 23. Icyo gihe nibwo uyu nguyu Colonel Papi Mozebo yaje kwitaba Imana. Bityo rero murasabwa kwitondera amakuru mu by'ukuri nk'uko byavuzwe mu ruhande rwa leta aturuka ku ruhande rw'inyeshyamba za 23 bakomeje kugenda mu by'ukuri bavuga ko hari ibikorwa bigiye bitandukanye cyangwa se ari ama operation bakoze. Ibi kubivuga bisobanuye iki rero? Ibi kubivuga baba batekereza mu by'ukuri abazi ukuri, ariko bishobora kugabanya mu by'ukuri morale nko kuri bamwe mu basirikare mu by'ukuri bashaka kuba badafite amakuru cyangwa se kuri Wazalendo. Ni cyo 23 yabikoreye rero. FARDC ikavuga iti nta gikuba cyacitse, morale ni ikomeze n'ahandi mu tundi duce, mu by'ukuri mukomeze mukabe, nta kibazo kigeze kibaho. Addis Ababa rero bimeze bite cyangwa se byifashe bite? Ahangaha ngiye kwita ibambiro, agace aho ngiye kwita ibambiro rero. Hatirana inama y'umuryango umwe bwa Afrika, umutwe wa AFC23 rero ngo waje gukora ikosa rikomeye cyane, woherezayo intumwa muri murwa mukuru wa Ethiopia kugira ngo zikore icyo bise diplomasi yo mu nzira.
iyo diplomasi yo mu nzira rero imeze ite? Iyi diplomasi yo mu nzira ni ukuvuga ngo M23 ntabwo yigeze itumirwa na busa muri ibi biganiro. Ngira ngo murabizi ko ahangaha Addis Ababa niho hari icyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Ethiopia. M23 yatekerezaga iki? M23 yamenye ko hagiye kubera icyo bita inama kandi izaberamo ubu ihererekanya bubasha. Iravuga iti ahantu byanze bikunze hari shua, ahantu byanze bikunze tuzahabona abadiplomate bagiye batandukanye, ibihugu bigiye bitandukanye bahita bafata iya mbere bohereza intumwa ngo zijye zica ku ruhande, icyo bita guca ruhinga, ziganiriza abayobozi babumvisha amahirwe ahari mu gukomeza gukorana nabo. Ariko ntabwo ariko byaje gukomeza kubagendekera. Rero ku rundi ruhande mu by'ukuri rero hari abitwa Suiva la RDC. Abangaba ni ihuriro ngira ngo murabizi ko ryashinzwe mu minsi yashize i Nairobi mu Kwakira 2025 nitwa Joseph Kabila ubwo yatumizaga abadiplomate batavuga rumwe n'ubutegetsi, nawe agahita gukora ihuriro akaryitura ngo rishinzwe cyangwa se ryejejwe mu gutabara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara ibyo ngibyo mu by'ukuri ntago aricyo cyari kigamijwe. Aba rero nabo bari bamaze kugerayo baca ku ruhande nyuma baganira n'abayobozi, ariko biranga biba iby'ubusa. Afurika y'Epfo ntago nkeka ko ari ifite amakuru, ariko Afurika y'Epfo mu by'ukuri yahise ishyira ukuri hanze, icyo bita kumena umuceri. Addis Ababa, Afurika y'Epfo yahise yamagana gukomeza kwigarura ibice by'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikozwe na M23, kandi shimangira ko hakwiye kubaho kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu. Igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika mu gihe kiri kwataka cyangwa se kiri kugirwaho ingaruka n'ibikorwa by'inyeshyamba nk'ibi ngibi, aho ikizabiri hose ko bikwiye kwamaganwa. Abo ni bande? Abo ni abanya Afurika y'Epfo. Ibi byase bigaragaza ishusho cyangwa se byase byima amahirwe mu 2023 ari wose shobora guca ruhinga nyuma, cyangwa se aho yashoboraga guca inyuma mu by'ukuri gacinya inkoro. Nyuma y'igihe kinini itagira icyo itangaza ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida wa Afurika y'Epfo Matamela Cyril Ramaphosa unayoboye by'agateganyo umuryango w'ubukungu n'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC, nyuma y'uko Madagascar ivuyemo, yifashishije inama ya 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bagaragaje uko babona ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye iyi nama yabereye Addis Ababa muri Ethiopia kuva tariki 14 kugeza none magingo ya tariki 15 Gashyantare 2026, Perezida Cyril Ramaphosa Matamela yagaragaje impungenge zikomeye ku bijyanye n'umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo hari inzira zitandukanye z'ubuhuza n'amasezerano y'amahoro zimaze igihe zigeragezwa, yamaganye ibyemezo ndetse anamagana byimazeyo gukomeza kwigarurira ibice by'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikorwa n'umutwe wa M23. Mu izina ry'igihugu cye, Ramaphosa yavuze ko yakiriye raporo ku miterere y'amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afurika, agaragaza ko ahangayikishijwe no kwiyongera kw'intambara, amakimbirane n'umutekano muke hirya no hino. Afurika y'Epfo yongeye gushimangira ko ishyigikiye iyubahirizwa ry'icyerekezo cya Afurika y'Epfo itekanye, iterambere kandi yunze ubumwe nk'uko biteganwa muri agenda 2063. Afurika y'Epfo ubwo yavugaga aya magambo yagize iti, ubwo ndavuga Perezida Cyril Ramaphosa yagize ati, Afurika y'Epfo ihangayikishijwe n'umutekano muke n'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo habayeho inzira zitandukanye z'ubuhuza n'amasezerano y'amahoro, turashimangira ko ubumwe, ubusugire n'ubwingenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigomba kubahirizwa. Turamagana gukomeza kwigarurira ibice by'ubutaka bikorwa na M23 mu ntara za Kivu zombi ndetse na Ituri. Ibikorwa binyuranyije n'amategeko bigomba guhagarikwa bidatinze. Afurika y'Epfo ifite inshingano yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mu rwego rw'akarere ku bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
kandi mu gihe cy'inshingano zacu tuzakorana n'ibihugu byashyize umukono ku masezerano ngenga kugira ngo haboneke umuti urambye w'intambara imaze igihe. Muri iyo nama kandi Repubulika ya Angola yatanze igitekerezo cy'uko habaho agahenge hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 guhera saa sita z'amanywa kuri wa gatatu tariki 18 Gashyantare. Ibi byatangajwe n'ibiro bya perezida wa Angola nyuma y'inama yabereye i Rwanda yahuje perezida João Lourenço Conclave Emmanuel wa Angola, perezida Félix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, perezida Faure Gnassingbe wa Togo ari nawe muhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo washyizwe nk'umuhuza wihariye. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye iki gitekerezo cya Angola cyo guhagarika imirwano guhera saa sita z'ijoro tariki 18 Gashyantare 2026, no kuvuga kuwa gatatu. Ariko umutwe wa FCM 23 ntibyawunyuze, uvuga ko utari guhagararirwa muri iyo nama, ndetse ahubwo ugahitamo gukomeza inzira y'ibiganiro bya Doha biyobowe na Qatar. Bivuze ngo M23 ivuga ko ibyavuzwe na perezida Emmanuel Conclave João Lourenço wa Angola byo guhagarika imirwano kwa gatatu saa sita ku itariki 18 bitazigera bikorwa n'uruhande rwa M23. Ati ibyo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibi byumva ariyo izabyubahiriza kuko ariyo yari hagarariwe muri ibi biganiro. Ati rero ibiganiro tutigeze duhabwamo umwanya ntabwo dushobora kubikurikiza. M23 yatsimbaraye igaragaza ko ngo nigerageza kubahiriza izubahiriza ibiri kubera mu biganiro bya Doha biyobowe na Qatar. Ibiro bya perezida wa Angola byaratangaye ndetse byatangaje ko gutangiza icyiciro kibanziriza ibiganiro by'abanyekongo hagati yabo bizabera i Rwanda bizatangazwa mu gihe cya vuba. Ibi byakurikiye inama yo ku rwego rwo hejuru yabereye i Rome muri Togo kwa 17 Mutarama 2026 yari igamije guhuza ndetse no gukomeza inzira y'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Nubwo hari izo mbaraga z'ibihugu bya Afurika zo gushaka umuti, ndetse n'uruhande rwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu kwihutisha ibiganiro bya Washington byemejwe na perezida Félix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na perezida Paul Kagame w'u Rwanda, ku kibuga cy'urugamba ibintu biracyari ingorabahizi. Kinshasa na Kigali bikomeje kutumvikana kuri bimwe mu byemeranyijwe, uruhande rushinja urundi kutubahiriza ibyo rwiyemeje. Ni nako bigenda ku biganiro bya Doha hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 bishyigikiwe n'u Rwanda, bigamije gukemura ibibazo byimbitse birimo kugarura ububasha bwa leta ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi. Nubwo ibiganiro byongeye gusubukurwa nyuma y'igihe byarahagaze, byinshi mu byemeranyijwe birimo ishyirwa mu bikorwa rya gahenge, itangazo rihuriweho n'impande zombi n'amasezerano ngenga ntibirashyirwa mu bikorwa. Muri rusange, nubwo hari imbaraga nyinshi ziri gushyirwa mu gushaka amahoro, umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uracyari ikibazo gikomeye gisaba ubufatanye, gisaba ubushake bw'impande zombi mu buryo bwa politike ndetse no mu buryo bwo guhagarika imirwano. Mu yandi makuru akomeje kumenyekana cyangwa se kujya ahagaragara kugeza uyu munsi kuri itariki ya 15 ku cyumweru, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyatinye kwerura igaragaza ko uruhande mu by'ukuri igaragaza ko uruhande rw'inyeshyamba za M23 bari gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Ibyo bikorwa ngo ni ukugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage ndetse bagatwika inzu z'abaturage bagamije kugaragaza isura mbi no gusiga icyasha. Uruhande rw'ingabo ngo bavuge ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo zaba zirimo zikora ibyo bikorwa, nyamara bakavuga bati mube maso kandi habeho kwitonda kuko ibyo bikorwa bitarimo gukorwa natwe, ahubwo birimo birakorwa mu by'ukuri cyangwa se biri kugirwamo uruhare n'uruhande mu by'ukuri rw'inyeshyamba za M23. Ibyo bikaba ngo birimo birakorwa cyangwa se biri kuba muri Kivu y'Amajyepfo. Urwo rero akaba ari uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruvuga ku makuru ajyanye n'ibitero akomeje kugenda yumvikana.
igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi barongera kugaragaza ko mu by'ukuri ubu bataza gukomeza kwihangana. Biravuga ko FARDC ndetse n'abo bafatanya ubu bakomeje kwigaragaza neza mu kibaya cya Rusizi, aho hakomeje kugenda humvikana ibitero by'umutwe wa 23